Crystal Mingli Shalam Kamiay ng Soda TBC Checkon we Matun Sada Yang the Clay viewers Psycho Really Ngapa Shalam Chipundale na Achina Karesa Sa Kala TBC Checkon ni Ngasun Ngaya channel Hili follow Samili Kala Azingli Mida Clay Ling Hili Zangda follow Samilu Itum na Ning Uklung Samata Kuida Achiwi Chan Kapang Hi Ganarum Shitsa Psycho Really So Kami Ngasarano The Lushita Razan Hai Psychorally Pro Jesu Christo Ring Pa Shalam Midley, Ring Tor, Rangarum the Clay, the son of Gaterla, Sangsaka, Natumila Welcome Sadly, Galahaptag, the day to me online link room the Clay, the son of Jungla lay, Atumbing, Psycho Rickley Pum, Kuchivalila, the Ravis Okami, Jingring, Hajipashum Mirno, Jahangai. I to me half yearly in Palak and Kupsanaire, it me Chan Nazek, it me Saran Varan, Church we Ot Mangalim Bachuk Sang Mida, Kranau Jungalarada, it Maya Assembly in Palan Kupsanaire, Rally Masot Kami Zamikshone, Sharon La Kamata, Sakami Juvanga, Nishinai, Pasali Kanang Gazada, Tamusanga, Mahazat, Nahum Hava Lagachi, Karai Kavan Samanga, Rally Masot Kami. Pro Shimli Line Kazing Hamlira, Kilara Sakami, Katankat Rao Sokamino, Duni Dashunda, Kakananga Gazadina, that Luida, Narimushiran, Rikvai, Gihi, Itumi Sehag Sane, Raichao, had some Reno, Gihi, Hangai. A Jordan Twig High Sunday Tang Itum Lord Supper, Broho we parked Jizat Wimuramli, took Maida. The Omega itum young Rumaire are in the Torva. Rirawi meeping, the people of God, Kajumramli, Pine Rumaizin. Rirawi meeping, Rirano Ho Quick higher meeping, people of God, Kajumramli, Pine Paisase. Now, mere sounding the Bible, 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, the Pane, carrying the Torva 9 Jilichum Maida, Paisin Salagan 9 Jilikapi, Hygitum, put Kavaisase. Kanatum kapangkui gahai miyur ungnau shervu katara yur wherewe mi bingna tangkamang we aina kahorli tan shokta awi mata kak gahai kahorji hashok kawai na tumli hoga quina. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of the darkness into His marvelous light. Shepshidoin Baka. Bible to Bamhu Kakladva. Christian, the Mingpo Sampangai Tumka Jivahi. Christian, Vereshi, the Hogaina Tumka Jivahi. Viranica Pankui Haimibina. Viranica Pankui Haimibina. Now Shervu Akawi Otmarut, Chising High Bingna, Penny Nohi, Tuirit La Kaya, Traka Kangsang Lady Peterna. Viranica Pankui Haimi Bingne, number 1, chosen people, Viranica Pankui Haim. Number 2, now Shervu Akawi Otmarut, Chising High Bing. Shervu Otna Sabai, now Otna Sabai. Kagatumali, Katara Yur Aka, Nasag High Bing. Kanawali, Rirawi me, Masal Hyping. Chuang of Rirawi Hakamaha, Tekamadeji, Ogutwiling a Yao Kabai, Vereshi Bingli, Vereshi Itum Bingli, Kapangkui Gahaina, like Hanga. Peter Nahili Tumli, Ki Hangaikla Jilaga, Itumi Kipado, Vereshi, Itum Bingi, who we are, Itum Bingi Kipado, Gala, what we do. Itum bing na ki sarando, ki sangido, vereshi itum hi kipalakla, kala ki sarandla, kajihi, mating rik and itumli, upon kani hangajitane, karezada, itum hi kipakla, raumangali, kala ogatuli, itum bing hi kipakla. Verse 9, age lipaga, kanatum, kapanghui gahai miyur, ungnau sherva, katara yur, where we may be. Mati, sangalai. Chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people for God's own possession. Mati. Verse now, verse
9 we A part mangli mati apong mati sangle de Peter ne hili Old Testament we aming gchungka khuilaga New Testament we chanda is being described kasana da hangko idum na Isaiah 43 with 20 li paga Israel now bingli God's chosen race taming pomi Virana kapangkhui gaya miyur Virana kapangkhui gaya miyur taming pomi Exodus chapter 19 with 6 li paga Israel now being here royal priesthood kala holy nation taming pomi katara yur kala ungnao shervu taming pomi Deuteronomy chapter 7 with 6 kala chapter 10 with 15 li paga Israel now being here God's own possession Virawi miyurna Virawi mipingna ta All Testament li kapi gai tui ko hok ming po ka hok chi Peter na khuilaga achi Gentiles itumbing New Testament li okthi da klei itumbing li ming po din nei Israel au bing li khami ming po ji no li la khami nei da khami no hip hop tang sangai Israel au bing li ming po khami ji ara Gentiles itumbing li la nei no la na khulo khido no no tanja kamatha privilege samang ji khimai do you are God's chosen race Israel au bing li ko pangkhui da na li la ko pangkhui ar ko Exodus chapter 19 verse 6 nahi royal priesthood ko umnao shervu sangai ko holy nation ko kathara yur sangai ko kala brawi mi sangai ko de kang kiwang Peter na ming bing hi sigijin khala ona lo singra Israel now bing la kala New Testament with chandas bing la chikha ki palong do itum bing New Testament li okti da chandas bing itum bing Jishu Christ we mangaina itum hi ara akha ngasai kaji thaikhang sak thaing sak khangai ba Old Testament we aming bingji shigijin na ji Old Testament li shigijin ming pho bingji achi itum lila mi da kleu ka khlat pawa are Tangkhul now bing naga now bing hila kala Checkon la ida klaya Vare shi the title samangai bingla Israel now bing li ka ho ming pojing rai ga cha tanja janala samangai re de khang sana one spiritual body in Christ ka ji ji khang sa ko Ephesians chapter 2 15 16 li ba ka Christian Christly thi khami mangai na yur khanini chede yur khanini je khipan khiba do Jews and Gentiles bing khiba do itum ne Jews bing khiba do Judy bing ne Jews and Gentiles yur khanini hi phasa akha sada vareli ngashim ngasaka ngashik ngasaka wa jai yur khanini hi khiba mana do cross chu mangaina chuwaina chu la bai Gentile la bai Christ we mangaina Christian khangsan pau imring bhana ma hi ring pa la khai pau de itum hi wi dan jai sak la kin ma kham chu khang Christ li chang hai Tangkhul naw bing hilla chosen people ne kapangkhui gai mi yur ne kachi hili hakmai malai you are chosen race a holy nation royal priesthood God's special possession mati verse 9 now hili kadong gat sang le fit sang le aman ga sagat tui ba kachung ga sang le ji khang san ba ara ga khlat ping hi mai sai na unpack sao se ka khlat ping hi Peter ne khwan chosen people Kajido translation khang deliver a chosen generation today kai deliver kapangkhui ga ya thought translation khang deliver kai deliver chosen people kapangkhui ga miyur alright anich nana Christali zang the paralu shithaira chiaka you are spiritually chosen by God mangla rin shawaina na hi rana kapangkhui kapangkhui khaya thought na hili ke thema bing the divine election the hoy rana shit ke sang bing li kapangkhui au da ara mashit ke sang bing wa na position hi itum bing we position hi ngate hang aina hai mi au rana shit ke sang bing we thak chi hili lai rana mashit ke sang bing thak na hili lai ani hi thak mo rai jam ani hing rai cha da mapam lui man akhana ne mai khara akhana chu mai khara hai thak li pama kajun
rally machine ka sanga ping ai shit ka sanga ping thak khang tai chi Peter na chi kang chimang la Peter na chosen people mang ham ni mai ka kido royal priesthood royal chi ka kingly ungnao ga jine ungnao serve all the similar tongli Levites ping Aaron we now tun bing himang na ungnao serve we ot sagasana kala gathara shim jili sharp hor tharin shar ka dong ji sing sana ara Christali shit ka sanga Tangkhul now go dong hi chi with tanja ji samai ra da khang sanu we are kingdom priest ring pa nam la hi ring pa la kai akhade thak malailim rali Christian higher Christali chang hai dum go dong hi chosen people ka panghui ai chosen race ne kala ungnao servant royal priesthood akhane thak malailim right chai ina lik hen malailim na anai lik hen malailim na nai lik hen malailim na ina na lik hen malailim na right cha kai status actually it is an international flight tong ka it is a flight tong ra ja ka rimai tui da queue jili ba khni adam tran rimai tui the first class flyer bing li hore first class with ticket ka sing bing li hore chuitili athum bing ji kupsarai re kadong boarding kupai re jana business class kishang now bing business class bing li hore chuitili premium economy the class ka gutumag le chi bing li hore laga lastly tum bing economy with ticket ka sing bing itum bing li hore idu ma chi meaning la chi effort chi meaning la katai chi ki mai ja effort masara la dang sena premium economy hotel premium first class flyer being hotel business class hotel Israel again last now li tum bing kacham no bing na thai thai ai la na ru dong ma le o kacham no bing tai de la yar kaji tha thai ni sak kaji tha itum mi bank li wala la office li wala la khang da dai li wala la kachang no bing kachem no bing li re mai da pat sam ya la ga itum ma ka thai ya ma ka them ma kacham now being the last li sak mi takam maina itu mi society li chigtha wi thak status high mi lagai tum li othing sak bagi kachung le flight ka tong mang lim nim ne office kachung le chigtha le come rawi family li in God's family pro shimkur gite liva we are all upgraded today itum ka tong hi status sak le high mi go ana chui khmai mo mam na ana nem khmai mo mam na ana sida khmai mo lai mna ngarai ga ja status li hai mi je khido royal priesthood ungnao serve we thak le hai nali kala khido chosen people chosen generation ka banghui ai thought agle hai ring phana ma hi ring phala kai privilege agabla tanja agabla ngarai cha variation out to bing ngarai cha ko khagna do vreshi tum bing na mangrai ga ja tha da ring da lai chung lai nim la yang rana design sa hai de rana hog hui li na la ili la ai na li ba ga wa chui hui ba le hog ri na li ba nem hui ba le hog ri ma chi lui mun ngarai ja da ka pang ga khui nei thak agling ngarai ja na hai mi kai tum mi gumo vreshi tum bing na rana sa hai ji wi sa hai ji li matung ma kan la ga ina chu me ya ana nem ma ye ga ji tha da itum na sa ga khui khalai wi tui mana machui matai mana kajana varishi Tangkhul now itum bing hi hya ka khamata tanja sambhang hai la itum bing na tanja ji mushi ji mana itum with Baptist with shit ka sangli Baptist with distinctive Baptist with principally priesthood of all believers the akhazande Christian thi khami kala Christian thi khami kala chonran jing ga kai khai khlew da we now access to God ka jang lai de it on a Good Friday no hon Easter Sunday no hon na zak jing ga ji kharjan phai jing ga ji Jerusalem we koram shim dili chonran ranai sa jara chi shu thi khlew da along thungling ga pa ta la ga showe gi ji li itum li thak malai li mana priest among all women kadongi priesthood royal priesthood we danjaji sampang sir hawa ungnao serve akha kala gapang khui hai miur aksa sampang sir
kingdom breathes on our kajino. Kaya tum nagtado kisado pangmon serve na kisarando pangmon serve we royal priesthood we tanjawa sampang laga itum na pangmon we otsak masamana. Pangmon na sangan kimaido mediating between God and humanity, offering prayers and praise. Rivana mikumo ngashim kang sak ngashik kang sak, standing between the gap. Mikumo ana rivrawi maragling ning lagang ngasun kame ngasun me aka kang sa. Kaya tum kachung na ngasun kame mimang sama. Achi. Rivrawi ana batanja kamata reconcile sa kamilit sang kawai nali ka pangkuyayra ngasun me sa kawai ka pangkuye kaya tum na ngasun me masama ne ka kai kawai sai itum na konzara kawai yaw sang mamshung do chili khan sa na ba peacemaker akane royal priesthood here pamon bing here chingri ai kawai chingri hai khui khra Miurne. Kalay tum ni chiwi title ji mi ay lay tum gujung na peacemaking chingri kai kang sa wi ot masamana. Ngashim ga khui ngasun kame wi ot masamana. Ungnaw sherbu wi title ba samanga royal priesthood sambanga kapang khui kai wi title sambanga kapang khui kai mirin maring mana. Ungnaw sherbu wi achamarang masamana. Ning chotang shailan lay dak la tum bingli itum na chingri ga hai pau hang rana kham hang thumna Vivrawen na talang na twi ga hai no wing solidly nana umnaw sharva aksada nana hong ran ko khachi ot chi itum na masa thumna shimgur tinawang ngamung shauda mamashit no lay dak lay chi mashit khui khawai itum wi ro chung khlai kai itum bingna chi masa thumna ko khasag vai ga gatong ngurum wishit khawai hog exam vareshi itumbina sarana ka itumbina chi pasathumra kajig sanwa hiya ka khamata tanjab sambangai khachi tailo sambangla chi masala itumna pamawa kajig khang sana Peter na hili holy nation kathara yur dal hang hai ko Greek to ethnos ethnicity yurahli nali holy nation the hogukui kathara yur masakang sak ili kathara yur masakang sak vereshina bingachi bali kathara mirin ring gawai ka pangkhui gai oguthi khang jajli mangrum lu ai la ara thar kham chenga mirin jili ring gawai ho khui gai ho shokai set apart kasa mirin ho khui gai kathara mirin jili ring gawai kai thum gichum na kathara mirin jili ring mana lagi hi brawi ka khanang na sida athang itum na la sa khai je yaw ko homa khon na lo shiman na le bing a pa pha khui lo shimli mahan khungwi wang ana ka khanang ana hol le jili kham ya holy nation kathara yur da ming phosam aira ka kathara yur thada mok thimana ma kathara mirin ringa thar khama thang mirin jili kahaw da maring mana phasawi ning gajang ning wi sa khangai mi kui khangyam jili ngom sada ma kham shunga paisa kui laga sam khaw hawa ningli ma chuk phapha laga sam khaw hawa amu mayang khran yang laga ning ma khaw saga nisha shichin laga yu phasam khaw saga holy nation kathara yur sada ka pangkhui gai mi na holy life maring mana ta khang sano rang thum bingli holy nation the entire sang hai wi ka khla tu ko kido third kring kanadaya ga Peter na hilishi gijin tu yar je kido God's special possession translation khandeli God's own possession rawi mi vertical ownership nahi ba chi ka khalatwa you were bought with a price nali aman milaga lokhui nali ili aman milaga log khui ne
Chuvangin na hi iwi na hi no imning. Ihi iklato minglim. Ihi rawin. Kajining pning ho tuluji. God's special possession. Rawi na kaigan gaya with special salakai odura katada. Rana kabangkui gai sauda. Na hi no mning no. Na hi rawin na. In a single iPad, in a single Bible, you win. None a single phone in no win. None among me like a long queen. Nigga among Bible. Taka may nearly among me like a round of low yelder. Na he no imning for rawine today. In the 1 Corinthians chapter 6, we 20 like a padam tranly. Nearly among me like a low quick high call, Chuvangina. No, we know him no name called. It will be really to me, meaning Luimana, here of Rawi, the Sakaina. God owns it all. He is the owner, unhonored. Even Tada, a win, and a Sakanai, and a Vang Sakanai, Jili, Bagi Jili. Rawi the Sakai, Gijili, Nanagatada no we Tada. I will come here, Amazon, the South of Papyrado, the Kahang San of Peter. Never know we meaning the girl, Rawi again, and the other, no, we other. Rawi permission, Mazanga. Raw come here, Amazon, the ring Papa Pyrado, the Kansan. But you can say, Shingra, Peter and Hankai, Mati, chosen generation, Kapanquigai Mir, kingly priesthood, Unau Sherva, holy nation, Katarayur, God's possession, Pro in me. Matihi nearly titled me, Hine, Kananachi, a teacher, the Marine Mana, Jacob. Rarely Kapanga Kiwi, mission fails hardly. The term of Wayne Grudem, theologian of Gahang, church is now become the true Israel of God today. Church, could you hear? Hokigaya meeting, church, could you hear? Israel, Gata, Miyurung the Shanghai Ko, could you? Israel among church is now become the true Israel of God. One people of God, universally. Later, like a tongue, itum, Ishiklatanala, itum Tangkhul Klatanala, Israel Naga Klatana, itum he, second Israel Naga Nejde, itum he, second Israel Naga Nejde. Kapangui Haya, Israel Augatan Nejde, Chiligano. Itum church could you hear Rana Hoku Gami being Jiva Israel now with her Nasati Gai Atamne Hoku Gami Israeli Hoku Takamina Nadila Hogere Israeli Kapanguida Nalila Kapanguere Israeli Vamguida Nalila now Sada Vamguere the Kangsana. And that is our identity, the Kangsana Peter. Chi to my identity name. Either Mikibado. Itu mi abra, where we mangali kipala klang kejahi. Itu mi here kapangkui hai mi yurne, iwi kushen mering lepan, iwi sangai salam mering lepan. In the side of the don't we honor le, you are kavale, you are kaval kumya muzangla, in a masali paimana, the kang sako. Clearly, our mission is to make kisarando. Verse 9 repeatedly. Tiada sana tangkamang wene kahorli tan shokta awi mata kak hai kahorji hashokavai natumli hogakwina, so that you may proclaim the excellencies of Him. Nali hogakwihi nali kapangakwihi rawite kamate hashokavai ni jide awi excellencies awi hakamaha hashokavai hangavai ni jide. Brashi tum being here. Tanja Sampang Sakhai, Sami Ghai Kim Maido, chosen race, royal priesthood, holy nation, special possession, Saigorajuvang. You proclaim the praises, proclaim the excellences. Varawi Hakam Haji, Hangmurondo today. Matakak Hai Kahorji, Hashokavai Tumli Hogakwina, Peter Nahilim Manglarin Shogaina Israel now Bingli. Ichi problem when a gun shock committee compare Salaga Kakapina the Hango. Israel being ichi problem when a canon li tan shock me.
Itum bingli tang khamang more rao pom wen ko holi than shok mi khani comparison lo Israel rao bingli Egypt rao pom wen Canaan li than shok mi Itum chendas rao bing itum bingli tang khamang more wen rao pom wen ko holi than shok mi khani hi wing rai ga ja hi khang san wa khani hi ngai chai ta khang san Itum mirin hi rawi khamata ji obutili Hashok Kavai Hogaquina. Rawi take Kamatai Hakama Hashok Kavai Ili Hogaquina. Chikido, take him the Rao, take him the Chikido, Tang Kamang Elkahorli, Tanshok Kamiwi, Kerjanji Mili, Hashok Kavai Hangavai Hogaquina. Idum identity Kamata, Tanja Traka, Samang Ilaga, Idum Mission Baba, Masatumana, Jaka, Rawi Karin Mungshum Tumana, the Kang. In verse 10, Jipage. Once you were not a people, atungdili, you are chosen people. Jalaga, verse 10 bajli. Once you were not a people. Adamagli natum rawi mi mangsa samana. But now you are the people of God. Kara awi mi bing saira. Once you had not received mercy. Adamagli natum awi lukamashan matay samana. But now you have received mercy. Kara natumna tayaira natumna samaira. Awi lukamashan samaira. Yang, bring pan amla hiu tanjai. Ini prepare samang. Uff. Bereshi itu na samang tanjai here. Yang, tahu tu ini kita rani kita tanjai lim teter. Privilege, opportunity hiu yang. Kepai mending jeng na jang. Bereshi itu bina samang. Ili entitled sakai mi teraka. Min po kecungka. Masih jintu. Nishawa win now, sada nahi Nishawa win now, sada pradai lagan ava win now, kang sawi privilege akal masjid toy jika now sada raga prawi kan kanamle. Kajik tano Nishawa na landra kai matui sang miyak sajin na now miracle tui salaga Nishawa shimlika kadong jin na lima mila mi dele mithe jika na hin now kang sawi tanjaji na privilege enjoy masamdula chiliga hang no nishawa win now aga saw now kar sa dan shawa shimlugat kadong na khuye ji ka now kang sa ji tanja chung ka ji tanja jin da samang da jiring phala ka jing ra chai Rawin now na the shimlugat va miaya ka pangkhya samang aya ka chi masam ga phangtha da ring shona je ka now kang sawi kan khana malai mana Kupsao say 2 Corinthians chapter 4 verse 1 ni tum ka ba tam tran Therefore since through God's mercy we have this ministry we do not lose heart Look at mission je malai samne ara layaw da ministry hi khangwa nei de khang san Around look at mission mercy samang hayu wang ministry odram khang thi khalaina de khang Vero look at mission sam phang wang youth ministry khangwana women ministry khangwana church mission de khangwana de khang san ho Chu mangali masam phang sao da himalay sam khara look at mission sam ngau da chi khalaina Tanja ke ham tha do hi we are the recipients of God's mercy Rao look at mission some ga phanga mi ping ji khibado tang khung nau ping dai Vareshi tang khung nau itum ping dai Chui thot nei chi ga tha totally up to the claim And lastly poyam ma ka pa le kup sang or Piula vi Cornwall na ka kapi The chosen vessel Kakul boy makalay mo Piula vi Cornwall na kakapi The chosen vessel Kapang kui gaya ham Jini ka Kita klat siro Kapang kui gaya tengkot Jawas na Kachiwi boy maka Akwa kalay sa mo Laga akwa ba ina awi storeroom jili Awi tarkar Lagay wangay na ham Kapang ba mo tangay Ha He targa saira ham aka targa saira tengko aka targa saira chuwang ini na. Iwi storeroom li chang phara da akwa ba ina storeroom dili
हम तना KHAPAI रगले pottery हम सेम घा बम दिले आना चंग लग चंग कपंग नहीं जिदे आना पाउंग भागवत रान हम गचुंगा thank God गचुंगा हाई साई चुंगी जाय दिले आना संबंध करे thank God चिखी ला कि thank God क्लास जिको सिनाए न साग हुई gold thank God आखा संबंध जिदे सिना thank God चिना अखवा बाजले हांगा take me grind the cold one I'm shiny and bright I'm of great value and I do things just right. My beauty and luster will outshine the rest. And for someone like you, Master, gold would be the best. Ili kapangkilo iya sinana. Iya han shihaya hortrarik haya. Kala iya man kalaka. Kala gadong ali ina henmay ina matamay. Kala akwa na gatawi banga. Sina na pami kapre chuwangena ili kapangkilo the sina tengo china vaw jidai kha khwa jina kitui gamang la kui khnuk laga makan thyaw jidai next khwa dam trali lupa sai na sa ga kui silver tengot akha leilu sai jo silver tengot pa ya lupa sai sa kui tengot pa ya tiaw la ga khat chui ya tiaw la ga da awon ga vessel sang vai awon ga shun gawai mong thada tiaw laga chui da asan san le sai kola lupa sa ham jina ale hanga Master take me I'll serve you in the ordram ngchira I'll pour out your drink and I'll be your table I'll be at your table whenever you dine my lines are so graceful my carvings are so true and my silver will always compliment you iliquilo akava Inner name Matalak and Sheba Samir, no we Pagazagachida, in a Mangapa Taylor Haimir, Gala no we Dabali, Kayakalak and Ingra, Iwi Akan the Kan He Young Low, a one Shunala Matalager, in a Nali Atam Gijida, Kayakan Sagar, Kakamajin the Kitui Gamanga, Makantio, Galagatumali brass, Pitry and a Sagakui, thank God Akawing Lemle Akan today. Pitry and a Sagakui Hamji, a Kamor. Mashalaga Kala himpit and gushut high sai Kala betray hamjin hanga Here, Master cried the brass vessel I know I will do Place me on your table for all men to view Hilileli Iliquilo akava Nana pagazachi ilaka Mibinga Niyog vina we table alone Tongli Ilikaningmilo Ilihaimilo Unanali pen sagra kaya ka sagra ka khawajin kitui gamanga kan thyo awai nextly ligliana saga kui thank God mating rik kaya ka glassy salakai sheng lang na thai gazang mating rik hai ligliana saga kui akalai sajdo lagaj look at me my transparency shows my contents so there though I am fragile Though fragile am I will serve you with bright, and I'm sure I'll be happy in your house to abide. Iliyang lo iwi kamating hi, mating rik iwi kayana, mating rik hai iwi kayana. Iya kai gabayo otna kajithalala inanali kaya kalak ene sheba samira kala ina wi shimli kapam ring para tanghana akawajin kitui gamang kamthyoba. Tingani yut kakui. Makang ting hai tengot aka akang lushida jiko. Ting with tengot in hanga. You may use me, dear master, the wooden bowl said. But I'd rather you use me for fruit, not for bread. Akava iligabang kilo. Kalagashijin milo. No one canara kailiva kamui mahai melo. Kailiva atay. Shai pala kai teshirai rung laga. Tengot chili teshirai rung laga. Hai milo the hanga. Bayar jam. Kanawali akawajin kitui gamang latio va kanjana akurna akali yang zangaina kai zamgai kai gahaya nalayham lagajili a broken vessel of clay kai gahai nalayham kamasai aka ra alungli horta hai lagalay sai jide laga kar kauran trak kana ran pinai lagalay sai jide
Ketika mina tangga ili raka pangkui sanikla ka ngarai gesa. Hope malay tu gje. Jahan kawai malay lalay gesa. Kar koran ran gaya. Broken vessel. Kidui gumahang la yang gai gde. Lega kawai jini ali taik leo da. Broken vessel jina mamatui la akwana matui gde. Ina ning gchang tengkochi. Na hili leila mo samangay kai gahai hila ina men khira kala yui sadan nali ina shijinre ina lang so ham maning chang mana khya ning chang tengkot maning chang mana khamor khamasha maning chang mana kala khala tawi khamatha mang gahang maning chang mana chipen gahai ham maning chang mana khamasai empty vessel kai gahai ngalai ham ning chang na Akwan gangdi, ham jina kum tim ning limde. Kai gahaya ham ning jangna. I'm looking out for the empty vessel, a broken vessel. Kapaning kai gahaya mi. Ya, iya masathai mana. Iu kiyon kachung kalay, iu kabat kachung kalay. The parts of the clay nali kapana jina. Huh? Mengali, ia kemathana ia sinana ini kebanglo, ilu pasana ini metinggal dari siapasar. Mibing wangi nak yang sana, tera ke kematha hang gezada mili, akawan jina mening chang mana, ke kibalido, ke pening kegaya, ke jota, ke kanan, ke jama, ali berberana ke bangkuya, dekat sana. Itu mengejung na aci. Itum keladawi kamatha, itum keladawi sagatay, cimang li kamajuk teran. Berana itum limi hai tanja, royal priesthood, chosen people, God's own possession, holy nation. Kapang hui hai tanja katong shimana ilaga, I keladawi kaya jahang zatuyao hambing jitada. I keladawi kamatha jahang zatuyao hambing jitada. Naula kaya ngalay ham kaya kaya ahin kiang do. Kika mamduimna ka kwajna ali kapangkuya ringator verana paza takliya hi painting and chipem ga hamjle paza nim ko shimra ka empty vessel kamasaine ili haisanglo dang rai dakle bajle haisang mi ga jino ringator la ya kamasaine vra nay ya kamasaine de kra mi bajle chipem ga jino Aring tori tu mengijali, ia painting ngain lagi, deraga sahaja lagi. Cipem kau malay la, napa painting ngain lagi la, berana hisang mi kau malay ni jadi. Jangan tu emptiness lagi, gerat lagi jaka. Kadang ini berana cikadai lagi gerat lagi jaka. Nawi wang lagi jadi. Proholi kawang jadi, nali berana cipem lagi jadi. Atam ngejita berana beli kawang, atam tran painting ngain mawalo. No isang ate kikam lay mana, ia kangazana mina the panimaka. Kavat laya, viraweni kavat chipem kingaya do. Kamasai jaham jukiraga nali haisang na chipem mira inay. Kung na painting ay na purajing aka nali me chipem mana inay. Aringator lay siya isi dupisi Checkon iraga daglay. Karanaw psycho really na kipado, no identity kipado, na vibrana kapangkigay katara. Ungnau sherva ko rawi ko na ba nawi minglim ko rawi ko and rawi khamya mazang la no ning chang sa bai mana clearly nali hog khui hi awi khamatha paw ha shok mai na sa sa na glada empty salo nali chipem ga na glada pem chen to chona ka nali chipem family ko Kena the emptiness you clay. Kikamalem jang the tataka, randomly chipem michingra mango. Hasn't hagachi, vena, a ring tola chipem kurino killa. Itum karing krakachivali, radic padam tran, Manglarin shungza kuyat tran. Empty vessels salagats at a cover van chipem chingra, Mamalai to say, Ravanitum psycho, the som, Amen.